بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نوراني بسلسلة فهو برنامج كأون بدل كل أول ترى كيوم هم دماغ مي كيوم هون باي مسألة وترين هم دتي مسألة فاه كل ما أول برنامج فاه كلام بيدا مسألة ويتونو سافر كي مسألة هم كنا دوتنا دوشة هنا سأقول من باي نقطة مفاهة كلي أو من فاهة وباي كانت ديه برنامج وتريه أو من خاصة كذا मेरे प्रोग्राम में आहा पदनी मी अकुर बदलो मुझे तेरे कुछ पे प्रोग्राम तो अकुर बदलो और उन दक्का एको और मैं हम एक इतुरु इन नुक्ता फाहा कुल बिसाक बेफुल और गिना हम किया सूरत में सूरतुल कारिया दत किया और हम आए किया अल कारिया है ना अल कारिया ये क्या तो वो है अल्हम्दुलिल्लाह والصلاة والسلام على رسول الله هذا مي عينها ما بلينه أكورا كاي متى أستكم أقوله عينه القاري عين مكين جهن إكمكو مكيني القاري يه القارية ما القارية هذا ميكاس حسما مي سمالو كن ندبني اسم مخرج حساب دا سمالو كن ندبن حساب اهم داني القارعة ما القارعة مهم كيان جهن إكو كما أبغى سمالو كن ندبن حساب هم مولين إهن أكورا كمي بدلو كمي داني هم بورو لحنو جالية مكي كمي داني हम माने कि लखनऊ जिले की हम बता कि हम फाफवाड़ा का गस्त किया फरवा कोडो की एक मुकान दे अवन में ना हम मीनुक्ता की सस्तुगा विस्नारा फियम हम अवन में ना हम रंगों को ले हम एहन ये सूरत तो हल्लता आगे तो कि हल्लता हदीस الغاشية غاشعة एम से क्या भाई मैं या आइरा बदल को आइन या बदल को लिखा आदमी अकुरता एंगा कुरान कुरा बदल कुरमा की हम बेफार हम मी वाखासो को तक गमी हितु दस कुरा इरुब कुरान हितु दस कुरम शागा मैं नमाज को क्यों मत का बस मी हितु दस कुरा और माबड़ समालु कन देंजे वरनु देवजी कम गवाना मा फरक गिनफार हम मी नुबाको जाका जालु नतनजा की उमा मी जाओ नतनजालु की उमा मिकाला कंत थमा आम को हम दिमावा मी समालु कन देंजे वर समाल कुरान दस कुरा मी को कम मी मुले कुरान दस कुर मत का कम को नोता मी को नमाज को कियो मत का दस कुर कम को बेस ओन्न अकुर मखरजुन नगड़ा क्यों मके वरम मुहिम कम एनुने हम वही को तक दस मफो के देंगण का रंगड़ कुर मके सम वरम दो कम को आदे मदे हुन्नाने हम को तफ गिना बार मी अवन हो मी फा कुल्ले हो सूरत में الغاشية وجوه يومئذ خاشعة ما بيفهم كيا وجوه يومئذ خاشية أما يا عين بدو يا بغيره لين هم أنهين أروها يعني كي سورة دسفون هن بيفلك विस्तार फिर हम ये नुबाक में खेलते आराई बहु कबादा चीने के में विज्ञान दे मारने के में विज्ञान दे किया क्यों मुकाम होना ने बेर फुरन तो एक का होना है ना तो वजन हम को ताइन अकुर अहे अकुर का बात है से को में सब हम तेरे वर्ग ना हम कि बेर फुरन क्यों मुका अडो इवे गोहे नस्तो मिका कंद तो से मुझे विस्तार दे मीगा हम आउन तपार को में फाहा करा फदे मी अकुरतका फिरितका मिकंकं किए गोतन अमिल्ले समाल वेगेन अस्तु किया को वेज्जियाम रंगलो कुरवेंदिन इवेस्पे फ्लो तिमंग कियो मुगे बिस्कार मस्से नहुनाने तिमन्ने मेहर मेरी गारी को इब्बन दरजा का फासे फे तिमन्ने मेरी तोरा कियोंजे वर वर मामा ती फे गबो को फिया मुदे एहन जाहिल को में गेना हुन्ना टेन ते को अवदस हम कियो नगलो कुरन जे आउमन की अरबिन नु अदी मी अरबिंगे तेरेगास अवन नदन होरिया बेफुन लगे कियोंगे बेकार नंदा फिर हम अजमें तेरेगा मा गिनास्त में कुरान तरंगल इदाला बेफुन दरिवरम बसे अवन में मी अजमें नु अरबिंगे नु गम तो वरबर इसकंदे को तो कुरान में किया दस्कुर मकी देंगे अवन में सो फेनिफा होरियस तो अवन में हज गुस में उड़ेरसो दिवहिन गुस में मस्जिद हराम मस्जिद नबवी में कुरान की बात हम फिर हम अरबी हम हैरान है देंगे मैं होना अब हम ना वहाँ किस तक का हो रही थी मन में हीवा एक एंगेने दो एनें हीवनी
කියවා මිහායකම එගේනේ කියවා චීවසක ඒන කෙන්නේ කියවා මානේ අනකායගම එගේ මීන කියාරක ඒක මාන අදි ඒන කියවා ගොතුන් මීන හීවා කනම අරබ් එකේ මේ කියවා ඉදත් පුරිහමක මේ අරගොන හන්දාම ෂේඛ් අයිමන් රුෂ්දි විදාලවනේ තිමම් මේ ගුරුවා මුබාරක්තුක මේ ගස් ඒ දුනියගේ කී කංකොලතුක මේ කුදින් ඇස් කියවෑරුක තිමන ලෝමරාලා ෆුජ්ජාගේ කියවුන් අඩු අහදවර එයි අරබ් එක්කම අජමි එක්කම නේගේ වයිකුරාෂ එහාවෙස් පුරිහමේ කුදින්ගේ කියවුම් මෙහා අවුමෙන් හම අස්තාවියතු ගමි කියවුම් ගොරි මස්සරතු වාහක පාකුල ෂේඛ් අවුමෙන් මිසාක බොඩෝමුන් ඇතුස්සර බදාප අරබ් බොඩ කුරියරුම අවුමෙන් දිහරාජ්‍යගේ දත්ත කුර්ආනුගේ දෙරේම අරබ් බොඩ කුරියරුම ඇස් ಕುರಿಗ ಅವಮನಕ ನುಯಿವೆ ಮಿಸ್ಕಿತಕು ರೀತಿಕು ಕಿವಾದ ಎನ್ನಂತ ಕಿಯೋಮೆ ಗಡೆನ್ನಿಯ ಕೊಮೆ ವರಗಿನ ಹಮ ಜುವಾನ್ ಕುದಿಂಗದಿ ಹಮ ದೂರು ಬೇಫನು ಸವರ ರೀತಿಕು ರಂಗಳ ಕುರಾನ್ ಕಿವಾ ಕುದಿಂಗೆ ದತಿಬಿಯದಿ ಅವಮನಿ ಹಮಳ ದರಿಂಬ ಸವರ ರೀತಿಕು ಕೀತು ಕುರಾನ್ ಕಿವಾ ಕುದಿಂ ವರಗಿನ ಅವಮನ್ ತೆರೆಗೆ ವರಬೋಡ್ ಹೇವೆನ್ ಅಸ್ತು ಹೋಗಿತು ಅದೆನ್ ಏಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಮ ರಾಜ್ಯ ಕಿವಾ ವಡಾನ್ ತಿಬ್ಬೆಫುನ್ನ ಅದಿ ರಾಜ್ಯ ಹಿರಿಫುತ್ತ ಅದಿ ಕುರಾನ್ ಗಣ್ಣಾದೆ ಮರ್ಕಸ್ತಕ ಅದಿ එනුඹ ස්තෆාතු ක්ලාස් තබු හම රංගන වස්තු කියාද උඹගෙදී ඒක තෙරේ ගවුම් හම ෆාහකුලනි නිකාල රංගල කොල්ල මට්ටක වරම් වෙම් කංක එන් කුරීග ආවමන් කියවි සමානුක ආවමන් කියවංග ආවමන කනොර කියාදෙන කාරේ ස්කූල් මිසා කර රුවිස්තද ආවමන පොරවංගට ජෙහුනීම එන් ටේබල් ගෙනන පොරවංගට දෙන් හම සිවතක ඇච්චි සොතුන් කියාදෙන දෙකම ඒ කිහින වා කමෙක්කම් කොන්සිෆේකම් එන්නේ ඒ උනන මේ තෂ්දීදුල් අධ්හාන් කරන්නේගේ किया को मस फते मोय देंगे सिफत का अच्छे हम 10 को फोन आने कम के कोच चेकम है ए किया दे उस्ताद उसने नहीं මේ ශේතිය මිදාව හදාම නරුණු මේ තංගල කුඩේරෝ කියවිරෙග ආ ටීචර් මේ කුජෝ කියමු මේ කියන්නේ ඉලා රබ්බික යවම ඉදිල් මසාක් කීම නුබකම කි එතන එච මදුක ෆමේ කියන ජේ කොට කරනවා කීම උස්තාද බරනේ කියාෂේ ඉලා රබ්බික යවම ඉදිනිල් මසාක් එහෙන් කියනවා කුජ්ජාබුන ඒ කීපේ එහෙන් කියන්නේ ආය නුන් නෙන් එච්ච ඉතුරු කරන් බුනේ මම උස්තාද බනේ තිමන්න බුනේ නොහ කියාෂේ පාරික් ගදාන උස්තාද බස් අස්ලු ඒවා ගොයින් එතාගේ කංහිංගා ගොයින් නේගෙන එකම ඒ උස්තාද දස්කොෆ් හොරි ගොබ්බිය පාරික් මේ කුර්ආනුගේ අහුළු වරියන් මම නේගෙන එකම පාරික් ගොන් එක ශී මේ ගදිවා හැමසේ මෙයාර මියනේ ගෙග්ගොස්ස බර මම කාරේක මෙයාර කියවා දෙන අස් මෙයා පුන්නේ මිතාගේ නෝන දාන් කිය නෝනෙන් එච්ච පුරවන ඉතර කොන එක මන කයිනවා නේ බයෙන් අකුර කොරම ඒකත් කියමුන් දාර එකල බයෙන් අකුර මේ කියන නුජේ අකුර කීවා උසාදේ මොනේ අකුර නොකියා එහෙමද නොකී මනක්ක කොස් ගෙග්ගොස් මම කරමුනේ මෙයාද මුදරිස් පුන්නේ අකුර නොකියා දෙගඩ කරතරේ කාටෝ කියන් කරා මෙයාර කියා ගෝලෙන් බයෙන් අකුර නොකියා කන බා කියා පුරවන ඉතර කොෆෙත් මිකාල කන්දත සේවා මේ ලීෆෝ නාකුර නෝනේ ඒකීදත් එකමක ඒ නෑ වුනේ නෝන විතර කුරාර වුණ අකුරෙන් විතර කුරානේ උද්දවන්නේ ඒක අස්ලකී මේ අකුරකී විත ඔන්නේ ෂෙදත අවන්ති නුක්තා පාකොලි මම මේ අවන්ත බය මොසොෆ්තෝ කුරේ මේ නෝන් ලීෆා සර වයිලුල් ලිකුල්ලි හුමජති ලුමජ ඒ ජාෆදෙන් ජෙහිගොන ආතුව නිල්ලසේ කියලා එක වස්තු ගුරුවෑගෙන් කීයා මේ නෝන මේ අන්නේ ඒ කුරිය අකුර ගොන්න පිළිය ගොන තන්වීනෙක්ගේ නෝන වදත්ත පිළිජන ඒක තන්වීනෙන් වේ ගන්නා හුට්ටා පියකයි දෙන් හැම ඒක සෝ මෙහර ජෙහිගොන අකුර බදිවස් සරක කුල් හුවල්ලාහු අහදු නිල්ලාහු සමද් මිහෙන්දෙන් කියා හි වරබ්බඩ කොහෙන්නේ අල්ලාහු සමද් උත්තක නිල්ලාහු කිනතෝ උන්නත මීහුම් වරබ්බඩ ඒකාර මස්සයස කොමීග නුක්තා කියසු ඒ zamaanu ga agun men helun tirikam gehara kanu enne ekom mehar mi zamaanu ga agun tire reach kiya befuns warage ituru me den awula dannola wa ki agun me eruga kuruwan kla gad jehuni me den diyam office hunde radio tape troel lablagen jaha kiya natwa begota agun kiya eruga den hunna neru nuhure kruti me reach kuruwan kiya mudarisun देखो मी आवमनगे मी दावरुगे तेरें हम मी फेरनि वरम पड बदल एन पुरवान क्यों आस्के मी आ बदल एमा आवमनगे हम वाके बरदान मी अकुर्तक फिल्तक आगे तो वरम बदल वे नदी हम इफेक्ट आवगो मिता मी फा कोल्ला मिसालुगे तेरे देंगा मी आवमन मी प्रोग्राम फा कोल वरम हम तजवीद तेरे वरम पड हिमेच वक्फ अल इब्तिदा अन अल वक्फ अल इब्तिदा ඒ මේ වගුෆ් කුරාතන හුට්ටා නිසා ගවුන වර්ගින අවඩේ කියෝන් මේ බයිගනගෙන හැම ඒත්කො කියවන මේ හුට්ටා තනින් හුට්ටා තන ෆෂාත මුහිමාසෝබකි එක
Qur'anuge muradu wahake furihama ko fadotto me huttan je e hutta tarakun ha mana e ararum vedan hone mana furihama nu vedan den kiyawa qariyam misalaka tankola riti kon ene hutta retana kon hutta lima esam firigin ei adi makhraj kitamri chekke seg manige tajwid warab bodu bayke dotto ena ati neges age ko den awon men gabu kur awon men ni arai bahachi negenya mana parake neges tan denos नेगुं कम अराइवस नेगे को वजन कुरान के भाई वकुफ अलामत के जहा फदत है अलामत के गुट्टो करम मिसाल के वरगे आडवे अगो मन कियो मुदार वकुफ में कुरातन में जन्नति तजरी इको तो वकुफ पर मकिन तस्तवान माने एरो मी दौर कुरा मी स्वर्गे गिवाहक मी जन्नातुन तजरी नेनो एकम जन्नातुन तजरी एन्नु स्वर्गे त दौरवणी किनु जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अन्नार तो इतन दाग दरु फेंकोर त मिहिगणी एकम एना वगुफ कुरी व मेन्ननी जन्नातु तजरी को ए अस्तु मुनिन गोस माने दत्तो ए देह वाणी अस्तु एम तजरी तेरे क्या मुहिम चेस वगुफकी هذا مي ورا مهم مي وقف لا قكي مي بايلون ودان تجويد ودباكو في باكي وقف الابتداء فرينو تو بيعرف تجويد حتى خاصه باب الوقف هذا ورا مهم مي اما असो मी वक़ुफ इब्तिदा मी रंगलतन फेशुमा आदि रंगलतन वक़ुफ कुरमट्टका मुहिमुकम की अरे बस एगो अरे बस 10 कुरम है पर कुरवान की आमे को बस 10 कुरम मसे कुनो से वरम मुहिमुकम है एरुंता मी एगे नसु फुट्टन जे तन का फशन जे तन बस नेंगे में शेख तिदा फदे हम वक़ुफ का अलामत का वरबड़ रिया कुरन जे इतंतन नुहुट्टा देन का अरिगोन हेन लफ्ज़ का असु हुट्टा गनवाने अरे बस नेंगे कम वन्य का वरबड़ समाज कंदे हेनुने हम कोम फतन का सुट्टी दन कोम फतन सुशी अरे बस नेंगे बेफुल्ला अद कुरान गे इल्मो गे हा फन्ना उस बेफुल कम गन वन्या गे माने कि कुरान गा लियुमुगा अजमीन फसेह तदन्नुन फसेह गे बोट्टे वकुफ के तरह के दत जहा मसलक वकुफ चाइस खुद वजम जी विचा फिरो मीम वजम वक्फ लाजिम कोम में हुट्टन जे कम वो बोरे अदि देतन कुरे एतन हुट्टन जे वकुफ महाना का के बोरे जहा तीन तिक के जहा फिरो देंगास लाम जाफे बोरे हुट्टो एकशी गनवा तंतन एनु एमा आगे तो एक माने कि अरई बहा बिकन का नेगन्या अस वकुफ का अलामत तक हुट्टागेन्ने एन कुरान हिद्दस कुरम दिस जे एन आराम हम कर एनुनिया एकल नुबा माने देहतन का हुट्टिस्ता मी अने दें एग अरे बस दत में बड़ा सारे बगना हो सरफ रंगले गोय ए इल्म रेबर बयान कुराम सालका मी अने मादूदा नुला عددا हुट्टागेन्नुवान मी मुदाफ नुला मुदाफ इलैहा हुट्टागेन्नुवान नुने मुदाफ इलैहा नुला मुदाफन हुट्टागेन्नुवान मी गोत बयान को फेबरम हुन्नेरु मेचित वही कुरन्नेंगे मेहक असुनेंगे फाह को तेरे मिसाल युदखिलु मन यशाअ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमीन मितरा मिसाल तनकीर तो एरुम मुली एहन वाहके मी देक्केने मेरा कुरान का मेंगोन युदखिलु मन यशाअ फी रहमतिही अल्लाह ताला कलाम इराद करबी बाय को कला रहमत रे वदवे इन्नो तो मिसाब में जुमला फुरी हमन ए एतर हुट्टु असु के लाजिम कुराह देन वज़्ज़ालिमीन वीमा रहमत के तेगना का ज़ालिम से वदे युदखिलु मन यशाअ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमीन अल्लाह कलाम इराद करबी बाय का अनिया वरे कला रहमत रे देन ए मुल मान एक को बदल नत में दिए कम असु कुरान गोननी अनबा की के तो फरा वज़्ज़ालिमीन आदरहुम अदाबन एमी अनिया वरिन अजाब तैयार करवा के मुलिंग अने कोळगो आगे दत्त एकम देकोळ गुरुवाला हुट्टी वरबड मी मान एह मितांग वकुफ अलामत से वे जी पासो ए भागी तो आरंभ को दत्त वकुफ तस्को में अमन फना मिसाल का قارين तेरे का अरबी तेरे के शाह शेख अली अल हुदैफी क्यों अडवाली में अमा फिरना मेर आवो मसु नबय शेख फहद को नमाज कुरान फहम अल्लाह रहमत नसीलम एक मेहरस बल्ला शेख क्यों मन दारो बराबर में मदीना मुस्तफा का मेहर वकुफ का अलामत तक हम दिमा वानस तो दिमा वन्या हम गुरुवाग में शेख दिमा कुरान है 10 को फेहुरी अस्तो के तो हम वकुफ का अलामत तक एक को के तजवीद को तेरेगा हिमने बाय को तो के बेफलुंगे देखे वडा को वरम मुहिम कम अस्तो खास को आरो में का अराई बस नेगे नीहु बिज्जा में वकुफ का अलामत तक एनो तो इल्तिजाम कुरमा की आगे तो वरम मुहिम को दिन हम मी अवल में मी प्रोग्राम में हर मत वकुफ हम का दिन यह प्रोग्राम आवल में कुरे में हिंदी मी आवल में फाह करे बाय कुत्ते का बे कुछ शेकिन तो मैं फाह प्रोग्राम इतर एच विदालो
මේ අලුණ අබදස් මේ අලුණ දරිවරුන් කාරීග සදී මේ බෙලිනුවෙන් කාරිස් දක්වා වාහකෙන් මේ කුර්ආන් කියවමකි ඒ මුබාරත කට්ටක අනෝනේ මහරජානමගේ ෆෙස්ටිවල් කට්ටක අනෝනේ කොමසේ එකහදකම කට්ටක කියවා එච්චක නොහදාශ කුර්ආනකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කලාම් ෆුල් කොමමියක සමීහාගේ මුලි උමරුගේ කියවන්ජේ අලුක්කම මේ ආදකාදේ නෝ අලුණු කාවරත් වාරත් ෆෙක්කම නෝ මේකි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහු මේ ජීලක ෆෝජීල මේ මුතවාතිර කල්ගුණ සබ ආසූරි මේ අලුකම මේ කුරංජේ ගොතා එක්ක එම එගොතන් අදා කුර අලුකම කමුග හදාෂේ බෙලනේරොස් එගොත මේ දරින් නබ්වස් අදි දරිවරුම් වෙස් එගොත දස් කුරාෂේ මේ එගොත කුරංජේ කමුග මේ එහෙනුනේ මානුගත කිම්සාලක ස්කූල් දවරු නෙමේ මුබාරත්කාරා දුවස් වරු නෙමේ නිමුනිම දැන් හිසම කුර්ආන කේමිය කුජනු කියවා එච්චක වෙගෙන් හිඟා දාන එම අබදුස් කියවන් ආදකොෆ කියවන් ජෙහෙ එච්චක මකබූල් කොග්ගෙන් කියවා කමුගවනම් ද කුජ එක තෙරේක හර්ලා ෆෝනාන එහෙනුනේ දුවස් කොළ බෑරහම එදී මේ ෆාදාන කුර්ආන बराबर शुक्रिया आवमन हम शेविदाल है खास को मिकाल तफात दीना खिलाफ है तो तफात एवर्त का फिकुर तका एकी फिकुरी वबात आवल मुज्तमा अन्नेर आवल में दारिन हेगो तो इफेक्ट मटका एमे मुहिम बच्चे की कुरान आवल में दारिन काय को फबेती एको दिन अबदु इफाम उले अबदु इफेक्ट मुरा मुताला को उले चेक हम है तो आई अल्लाह सुब्हानहु व तआला वाफट की आवल में तो वरम मुहिम को मस्तु खास को मिफद फितना के जमाने का अल्लाह को फुता आगुन दरिंगे आपको फकेती मोके अबदुस एक हीवा दिनमा एक हुकुमतों गंडा दिनमा फतकी एम्मे गातुं अबदु एगा अल्लाह ए हुलुवा ए मुताला को मुले फतकम गाउन हदीजकम गाणम फितना कितम वरोदे देंदियस एकुदिन ना मरट्टे इच्छके अल्लाह फक्कम गा विज्जा एकुदिन निहोरिया फिकुरतका यारदा कंततकम रखा तरिवाल ए आगुन प्रोग्राम को मिफा कोरी हम नुक्ता तका ए या एक्को आगुन बेन मके दितुरा हम आगुन कियु ना को मटका बेफोन विष्णा वडागतुन इराद करबिया अदमिनुस मिफदा एहम प्रोग्राम तक बेफोन बद्दल कोदम उम्मीदुगा मी सिलसिला आगुन मी मारी अल्लाह सुब्हानहु व तआला प्रोग्राम बेलविती ती मैं जित रखना वक्तुन मी हजजा देबा शेदे आगुन आको शेख हलीम प्रोग्राम पूरी केंद्र की बड़ा शुक्र दल्ला هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته